Mkhaliphi sivuke ekseni sigeze sigqoka impanisana sihambe sokenza ukukhalipha Mkhaliphi Inkosi ngiguqe ngedolo njengamanje ngithi ngiyakhuleka ngikhulekela uMkhaliphi siyabonga ukuthi lenyathu kosukela eqani konyaka ube nathi wasivikela njengamanje sesijika amajika ngithi ke itheme yokugcina Nkosi ngicela usivikele ngibonga ukuthi ngibaba namandla usigcinile ugcina abafundi nabafundisi kanye nabafundisi ngisho laba bebeza ke bezosithumela izwi lakho kuyilona lona lapho siphambuka endleleni yakho njengabantwana lapho usibamba wena babona amandla ngezwi labo ubuthumele kuthina ngithi Mkhaliphi sivuke ekseni sigeze sambe siyogeze Mkhaliphi ngithi Nkosi siyabonga ukuthi usigcinile kuze kufike ekugcineni konyaka nangalesi sikhathi kiba unamandla ngiyakhuleka ngithi sigcine Mkhaliphi sivuke ekseni sigeze sifake imfaniswane yethu sambe siyogeze Mkhaliphi abantwana bakho ke bangena behlukahlukana besinendedelana besipha isinkwa semihla nemihla kuze kusasa nathi sikhona kube ngabantu abaqothe empilweni ikusasa lethi liziqhakaze kusasa empilweni ngithi Mkhaliphi lenkondlo ibhalwe uPhilani Mdlentshe grade 11B imbongi yasenhlwathi inkondlo yesifana